Tokom zimske sezone su godinama popularna predavanja Kovačičkog pčelarskog društva za pčelare kako početnike, tako i iskusne članove u ovoj grani poljoprivrede. Polovinom decembra su članovi pomenutog udruženja imali priliku da u Kovačici prate dva izuzetna predavanja stručnjaka iz oblasti pčelarstva. Prisutnim brojnim zainteresovanim obratila se najpre specijalista veterinarske medicine Snežana Milosavljević sa temom paraliza pčela. Iskusni i dugogodišnji pčelar Slobodan Jeftić iz Kostolca je za naš program rekao koje su bile njegove teme. Tema današnjeg predavanja je rad prvo sa oksalnom kiselinom, jer je ovo vremenski period kada treba da se odradi oksalna kiselina, te onaj završni udarac protiv varoje, da naše pčelinje zajednice očistimo od varoje. Tema predavanja se nastavlja posle rada sa kiselinom, greške pčelareve kod selidbe na uljanu repicu, suncokretovu pašu, zatim izimljavanje pčelinjih zajednica i viši prinosi, kako doći do viših prinosa prilikom izimljavanja. Zamolili smo gospodina Jeftića da prokomentariše pčelarsku 2015. godinu u Srbiji. 2015. godina je počela jako lepo. Što se tiče Bagremove paše, prošlo se solidno, ali kako je godina odmicala, tako je sve lošije i lošije išlo. Godina je sušna bila, manje je bilo normalno mednih biljaka i najgori udarac koji se dogodio, to je suncokretova paša trovanjem pčelinjih zajednica. Kada se sve to sabere, dolazi se do jedne sume koja je ravna, tako reći, nuli. Jer ako oni koji su izgubili pčelinje zajednice u suncokretu, teško da se mogu povratiti od onog meda koji su iskoristili sa Bagremove paše. Poznati pčelar savjetuje u našem programu pčelare o njihovim aktivnostima u narednom periodu. Aktivnosti za kraj decembra sada treba pripremiti, biti obazriv da ima dovoljno hrane, to je trebalo da se uradi još krajem avgusta, ali da se proveri dovoljno hrane, uraditi oksalnom kiselinom, proveriti količinu hrane, ne dozvoliti ulazak miševa kroz leto, proveravati u slučaju ako je ostalo društvo ili će ostati bez hrane, dodati da li ram sa medom uz beg, okrenuti i dodati ram sa medom ili ono takozvano nužno zlo za pčele, takozvana pogača šećerna. Jer pčelinja zajednica kao pčelinja zajednica nikada neće uginuti od zime, od ovoga, ali će uginuti od gladi. Znači, što manje aktivnosti na pčelinjak, dovoljno samo da pčele imaju svoju hranu i da nemamo problema sa zimovanjem.